I to po obodu Evroazije, po južnom obodu Evroazije, a one praznine koje su ostale, da nisu popunjene NATO-om i tim paktovima drugim i sa ova dva mostobrana na dve strane Evroazije, popunili su nesvrstani. Iako smo mi mislili da to nije bila njihova funkcija. Funkcija nesvrstanih je bila da ne dozvoli da novo oslobođene zemlje od kolonijalizma, u principu kontrapozicije kladna, odu u naručje Sovjeta, odnosno sile koja kontroliše NATO. I većina organizacionih predradnji do formiranja NATO od 1949. odvijala se u toj, kako se ja to ovako nazvao, udarničkoj petoljetki 45-50. Vi dobro znate i govore Churchilla i ostalom i Kennanov drugi telegram, njegovu strategiju obuzdavanja i tako dalje, sve što je usledilo, pa i berlinsku krizu i formiranje gvozdene zavese već tako. I na kraju 1949. formiran je NATO i došlo je do bipolarne podele, koja je bila najočiglednija u Evropi. Dakle, ponovit ću, i to sam se propirao kad sam pitao više ljudi, studente, oni i dalje smatraju da je prvo nastao Varšavski ugovor. Pa je NATO kao reakcija, Varšavski ugovor kao odbrambeni savez. Ne, 55. je tek nastao Varšavski ugovor, iako je do konfrontacije, pogotovo u Evropi, došlo odmah 45. 46. pa u narednom periodu. I upravo po Spajkmanovom teorijskom receptu i konceptu, koji je nastavio dalje George Kennan, došlo je do hladnog rata i bipolarne podele Evrope. Na ovoj donjoj većoj slici vidite kako je svet izgledao, odnosno uglavnom severna polulopta sa ta dva pakta, Varšavski i NATO, i to je ta transatlantska veza koju je NATO imao. Dakle, to je ta transatlantska veza koju je formirao NATO. Pogledajte položaj Jugoslavije u planetarnom smislu. Stvari Titovo istorijsko ne 48. je bio ideološki potez, ali to je bio geopolitički potez. Jedne male zemlje u tom planetarnom smislu, i to možete vidjeti ovde, između ta dva pakta bila je Jugoslavija, koja je 45. do 48. bila u ovom crvenom, obojenom klubu, to još nije bio pakt, a 48. je promenila stranu, prešla sa druge strane gvozdene zavese. To je jedan ogroman geopolitički potez. Naravno, to iluzorno očekivati da je to Jugoslavija mogla tako da uradi, da nije vrlo brzo i već u to vreme dobila konkretnu pomoć od zapadnog saveza. To na ovoj manjoj slici vidite malo uveličano. Dakle, taj iznos pomeranja istočnog bloka u teritorijalnom smislu nije bio velik, od Jadrana do Karpata. Ali je na ovoj većoj karti, vidite koji je to veliki geostrateški značaj imalo. Dakle, istočni blok zemalja u geopolitičkom smislu je izlazio od Pacifika do Jadrana, dakle do Mediterana. Sa prelaskom Jugoslavije na drugu stranu, taj pakt više nije izlazio na Mediteran neposredno. Stoga je došlo do jako velike pomoći, pa i vojne, Jugoslaviji posle 48. godine i kasnije i formiranje nesvrstanih 61. godine, upravo godinu dana ili neposredno posle one godine Afrike 60. I da stvar bude interesantnija, 61. 1. septembra je bilo prvo zasedanje nesvrstanih u Beogradu, a u junu 60. je u Beograd za ambasadora došao niko drugi do George Kennan. Jedna tako značajna ličnost da dođe u jednu tako možda malu, na prvi pogled beznačajnu zemlju, to nije slučaj. Hladni rat vam je uglavnom poznat i po okončanju hladnog rata svi smo očekivali logično da oba pakta, kako je, moram se malo nasmejati, Gorbačovu bilo i obećano, znači NATO da se neće širiti i tako dalje. Ne znam da li on, sigurno je poverovao. Dakle, NATO je opstao posle okončanja hladnog rata sa funkcijom koju je u stvari zadržao.
prosto jedna tako velika zemlja koja kontroliše Heartland, koja kontroliše središte kopna, gde je koncentrisana moć, bit će uvek moćna. Sem ako se ne ostvari onaj scenario koji je Bžežinski zamišljao da se podeli na 3 zemlje. Dakle, pobednik u tom hladnom ratu je naplaćivao svoju pobedu teritoriju, širio se na istok, što je bilo svakako za očekivati. I tu između Baltika i Jadrana se formirala jedna zona, jedan transgresioni frontijer, tako možemo reći, kao što se svaka imperija širi. Tako se i ova imperija koja je pobedila u hladnom ratu širi. Došlo je do podele, usitnjavanja toga prostora, da bi se lakše kontrolisao, pa i samog Sovjetskog saveza, podele Češke i Slovačke i naravno do jugoslovenske krize koja još nije okončana, traje preko 30 godina, preko 20 godina, kao jedna vrsta, sada možemo reći tranzicija, ali ovo je geopolitička tranzicija. Nije u istom momentu, čak ni republike se nisu odvojile u istom danu, u istom momentu, nije došlo do raspada, nego sukcesija. Različiti su datumi osamostaljivanja pojedinih republika. Dakle, i to upućuje na tranziciju. Ovde vidite kako je tekao taj tempo, to su ovi tonovi zelene boje i brave i crvene, taj tempo proširenja NATO na ove nove zemlje, centralne i istočne Evrope, u nekoliko ciklusa. Prvi ciklus nije, u stvari prvi događaj 1990. je bilo u stvari istočna Nemačka. To se čak i ne smatra. To se zove tiho proširenje. To nije još jedna zemlja, nikad nećete naći i u Evropskoj uniji da se to proširilo na još jednu zemlju. Ne, nego je to prvo inkorporirano u Nemačku, a onda ali to je faktički prelazak preko gvozdene zavese, na drugu stranu. I početak jednog procesa koji će teći. Dalje pa onda, 1999. u vreme rata, kod nas 2004. i 2009. Albanija i Hrvatska. Dakle, očigledno je da se taj pakt širi prema istoku. Na istoku nisu ni Iran, ni Afganistan, ni Sirija, na istoku je Rusija. Naravno da NATO ima svoju funkciju i centralnoj Aziji, ali to je uglavnom funkcija Amerike, NATO u celini. Ali funkcija NATO je približavanje ruskim granicama i tu neću reći ništa novo. To je u stvari taj Heartland gde je središte moći. Šta se dogodilo kod nas? Dakle, šta se dogodilo kod nas? Pa upravo po onom konceptu koji je imao Spike. Vama svima znani Bžežinski nije ništa originalno. On je samo malo drugačije taj Rimland konceptirao pa ga podelio na 3 dela. Pa ovo je Rimland. Zapadni, južni i ovaj istočni prostor koji treba da kontroliše srednji prostor, to je Rusiju. Pa to je Heartland, središte je Heartland. Ono što je za nas interesantno i što će se pokazati kao jako veliki uticaj na tempo raspada i karakter raspada i razbijanja Jugoslavije, to je što su se ovaj zapadni i južni prostor u stvari sticali ovo. Pogledajte sa ove velike slike, to je velika šahovska tabla Bžežinskog. Lanac ta 3 prostora okružuje srednji prostor, 2 od 3 velika prostora na globalnom planu seče se kod nas. Kad tu sliku uveličate ovde, pa to je Kosovo i Metohija, tu se seče. I funkcija, ne samo Kosovo i Metohije, nego celog jugoslovenskog ili srpskog prostora je u stvari spone između ta 2 prostora, karike u lancu. Karika je uvek osetljiva. Onome ko lanac pravi, bitno je da karika bude jaka i da ne dozvoli da se taj lanac prekine. To je NATO, Američke države. Interes suparnika je da baš tu gde je ta karika osetljiva, gde stalno radi, gde dolazi do trenja, da tu prekine. To je ova strelica ruskog, sovjetskog prostora. I kažem, to je taj jug Balkana, to je Kosovo i Metohija. Dakle, interes NATO i interes Amerike je bilo da tu sponu ojača, da je formira. U stvari, tako je na ovoj velikoj karti ovde vidite tekao čitav sukob. Počev od Slovenije, Hrvatske, Italije, NATO, kao što znate. U jednoj fazi, to je taj geopolitički luk, koga vidite ovde,
da je bolje da ipak ovako, zato što ni ovaj ukazivač ne radi. Dakle, to je ovaj luk koji je prvo formiran, ovaj deo luka ovde. I ovde imate jako mnogo tih uporišta kojima smo se mi čudili zašto baš tu, ali oni ojačavaju taj luk. Pa tu je Kvarnerski zaliv, tu je ostrvo Krk sa koje iz nekih neformalnih baza NATO poletale one bespilotne letelice. Pa tu je Cazinska krajina koja se jako čvrsto držala u ratu, kao što znate, i nama je to bilo takođe čudno. Pa tu je Glamočki poligon posle rata, pa tu je Butmir, evo ga. I na kraju tu je Goražde, Srebrenice, tako da. I tu se jedan deo tog luka završi. Drugi deo luka je već krenuo sa Makedonijom, sa baziranjem iz Solunskog zaliva, gde NATO ima svoje baze, preko Krivolaka, vojnog poligona, pored Vardara, pa Skopskog Petrovca. I pošto sam ja ovo radio pre rata, 99. ja sam tipovao da je 4. tačka aerodrom Slatina kod Prištine. Pokazalo se delimično tačnim zbog onog marša Rusa na taj aerodrom, pa onda sprečavanja da oni tu ostanu, ali pokazalo se da je u stvari Bonstil ta baza koja upravo ojačava taj luk sa ove južne strane. I ostao je tu jedan prekid sa Raškom oblašću koja, kao što znate, se razigrava stalno i bez prestanka. Koji su geopolitički razlozi u stvari tog neposrednog, možemo reći, antisrpskog angažmana sjajmičkih država NATO i Evropske unije, za koju mi izbegavamo da kažemo da je ipak imala jedan angažman koji je bio negativan. Ona je artikulisala dezintegraciju zemlje po republičkim granicama, ona je nudila dobre usluge, pa onda se to prešlo na diktat, ona je dala Badinterovu komisiju i tako dalje. I tako dalje. To je ona percepcija koju mi uporno izbegavamo, u stvari oni nas tako vide, hteli mi ili ne, kao jednu vrstu balkanskih Rusa.